masiidhumattee jirti ta'aakiraati beekadhu rabbiin gizee waa si garsiise rabbiin kuni namni silaa ofirratti beekuu qaba ofirratti hin beektu ati nama rabbiin ol qajeelchee jalaa godhate akka ta'etii tana darsa duraadhaa asirratti baate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota fi daawwattoota biinii shoo akkami nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii jira alhamdulillahi galata rabbiitii irra maal qabattee teessin noolamuu wanni qabadhee dhufee hundoo qaalittiin ol baate gaawwanii biiftu jettanis dubbattu miidiyaarratti ol baatee wardaa fi biinifin qoricha qotuu deemaa jechuu jirti rabbi si araaramu sibbaleetti ni maraatte ammallee rabbi si haa maraachuu nuti maal nurraa qabda maal wardarraa qabda nutti dhaammattaa siin jechuun barbaadetti gee eega maal narraa feete maal manarraa qabdaa natti dhaammattaa biini maal si godhe maal abrahaamtu waa godhu waa si godhu dadhabee biini fi wardaan naafe wardaan maasirraa qabdi biini maasirraa qaba maal narraa qabda maasirraa qabas maal nutti dhaammata maal narraa qabdaa natti dhaammatan arras barussee waata kana godhuu hin dandeessanii abrahaamtu waa si godhuu dadhabe habiinii dubbattuuf wardaarraa fudhatte jaarsa maal irraa qabdaa wardaa dubbattaa maal na dubbattan asirratti ol baate maal afaan babbatanutti tiyyaa dayyuusa uduraa dayyuusa nama fakkaan maal narraa qabda maal dubbataa ooltanarraa maaluma hay rabbiin si qabe rabbillee yoo si fayyise ol baatee maal nurraa haasofta nuti adabadhu yoo qaalitti adabadhu yoo adabatte adabadhu yoo adabatu barbaadda adabatu didde wallaahi akka dabatu si goonamma hay lafaa kaanan amma nutti dhaammatu lafaa kaate nutti dhaammatta amma tanama fakkaan harkarritti maal fakkaan maal godhatti bootun ish wasaka udura wasaka nama fakkaan ish woo deemi dura fuuluma kanaa diriirfadhuu fuula bocoqee kanaa walitti nu dura miidiyara baatee afaan nutti hin babbaniin intiisi darsa bootun maal godhatti yaa obboleeyya kiyyaa hordoftoota kiyyaa qaalittiin ol baatanitti dhaabbatu maan nun gootus maan fittus arras ta'ee barus ta'ee waa takka wanni isiin fiddu hin jirtu nuti mucaa xiqqaa sun nuu fayyee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin bilaan nuu fayyee jira nuti irra caalaa isiin asirra baatee afaan banuu san waa takka waan isin jettu kana nuuf dhaga'uu inni sin fudhadhu obboleeyya kiyyaa duraan lafa tolfannee qabna nuti insha allah waan isin jettu kana inni sin dhageenyus waan isin fidda hanga takka xurii hottee yaalaa waa takka nuuf inni fiddu hin jirtu ishiini nuti an abraahim barbaannaa nuti abraahim qabnee akka bilaal sheekatti yaamne qaraasitti itti qaraasuu hidhannee jirra insha allah fuuldurri keenya qophoonnee jirra rabbi wajji insha allah du'aan teessan nu godha oromootiyyaa du'aan teessan ni qeebalamti taate jirti wanni biiftuun ol baatee miidiyaarratti bardaa fi biini naafittee afaan babbantus waan takka waan isiin fitis hin jirtu obboleeyya kiyya insha allah walmaalu laalla walmaan nuti deebaa laalla insha allah waan isiin xarraki jettus takka hin jirtu rabbiin gaafaan jallaa sanirraa akkana taatee kana jettu sanirraa harki jallatee kana jettu sanirra amma fayyitee jire rabbiin gizee karaa deebi'ees bar yaa akhi ilmi namaa kun bar namni ilmi namaa kun dogoggora isaa qabu garte waa gizee garsiise waan san irraanfattee gizee fayyitee irraanfatteeti ol baatee ammas booda lubbuma isii dhabama godhu deemaa beeka dhaabbalee duraan garsiisee bar garsiiseti karaa deebi'eefii jire amma karaa naa deebi'etteeti baate naa deebi'e yaa rabbii kiyyees silaa rabbi kadhatteeti rabbii gaa salaateeti rabbi tolkanetu qabdi malee deebiteeti nama hamachuu abaluu naafe siirii abaluttiin godhaafe amma ol baatee miidiyaarratti afaan babanti nutti rabbi isaa fuudhutan malee maal nutti dhaammattaate dhabama rabbi isaa godhuti dhaamachuu keetufu wallaahi waa takka gurra keenya nuun dhagawwan ilma waan asiitti waan nuun dhaga buleettitiyyaa tana dayyuusa akka keetti sana waan obboleetti namni obboleetti dhabee obboleetti si godhataa muti insha allahi rabbiin dhabama isaa godhu micaa abraahim fudhattee ifama harka galfattee maalumaa wardaa dubbattaa ol baate mee wardaa maal irraa qabdaa wardaa dubbatte mee wardaa maal si goote ilmoo daa'ima san akka gootan ni beeytanii ilmoo san fayyifattee
sheekatti yaamatte wal'aannatte hunoo ilmi wal'aanameefi mee maarsi goote wardaan yaa miyyoo adabadhu yaa biiftuu adabadhu inni adabatta afaan kee walitti qabadhu adabadhu taa'i yaabu sumaa wayyaa sumaa irra jala taa'i adabadhu ol baatee nurraa naasayin waan haasun waan nu namni nurraa haasun qabnu nuti nama gaggaarii nama wardaa bira dhaabbatu tokkoffaan biinin nama rakkate bira dhaabbachuudhaaf qomaf dhaadheetiin jira ati ammas baatee miidiyaarra ol baatee wanni afaan babbattuus hin jirtu waan ati dhaammatus hin jirtu wanni ati fiddus hin jirtu waan ati nagootus hin jirtu ammallee borus ta'e arras ta'e wanni ati dhuftu hin jiru walumaan ilaallaa inshaallah ammoo miidiyaarratti ol baatee afaan itti baniin yaa rabbii kiyya kana fayyite jii rabbi kadhadhu malee deebitee tan malee siirii nutti godhuudhaaf karoora qabattu jirtaa nuti wallaahi latiin hin taphatin lubbuun ati kanuudhaaf deemta malee wanni ati nagootu hin jirtu biiftu wanni ati nagootu hin jirtu wanni ati biiftuu gootu hin jirtu wanni wardaa gootus hin jirtu wanni biinii gootu hin jirtu asirra baatee afaan itti banin darsa afaan balla ish والله يا أخي كم سنقول بيوتنا كم قولنا والله أما ميديا خنا رتفان تبان تبوتون على ما فكرنا الباقيات نفيس الباقيات ما لا بانك تفيس الباقي ستة دولار تفيس هو زبرة يراتو تفيس خسك بربوي خس فيس ربو ما ربين خراس يديبي دراسة كبي سي جلتو سرقتي سجلسي أتجلنا سجلسي ofirratti wallaate amma si fayyinaan karaa si deebi'ee ati ammoo amma asirratti albaatatti rabbii fi abbaa kiyyaattu na fayyise isaa dawaa naa godhe abbaa qabda abbaa shayxana abbaa biyya taa'ee waa'ee siiriidhaa dubbatu kana dayyuusa abbaa kiyyaa nafe baabaa kiyyaa nafe gogeeti abbaa si haadhoo abbaa maal qabdaati abbaa siirii dalaguu siirii ati siirii isarraa baratte siirii biyyarraa fiddee biyya namaatiin balleessitee awwa rabbi dhabama si haa godhu yaa biiftu yaa bo'atti asirratti baatee fayyaa ofirratti wallaaltite amma nutti afaan babbantaate yaa obboleettii tiyya adabadhuuti taa'ee ati intala jasbittii horii nama waan namni juu hin dhageessu waan namni siin jiru abadan hin fudhatu tiyya malee hin taatu jirta waan jecha namaa fudhadhu namni yoo si gorsa namaa fudhata namniti ammallee asirra baatee nutti afaan hin barin inni siiriin tatte waan isi fiddu hin jirtu siiriin ati fiddu waa takka yoo Abrahaam waa goote malee Abrahaam jaanjanattee mana galfattee kana dayyuusa ilmoo wallaalee jaartii wallaalee ilmaa wallaalee ardara deddeemu kana isa qabadhuuti shaara lakkaawwataa deemu nurratti abbayettee nurratti afaan hin bantu nuti nurratti ammas afaan nurratti hin bartus nurrattis haasaa nurratti hin bartu ta rabbiin dachii garagalche rabbii dachiin saa garagalchu sitti abaarsa bu'atan malee abaarsa rabbiitu sitti bu'eetu maas sitti abaarraa miti gaaritti doofa nuti ammoo asirra baatee nutti hin dhadhaammatii yaa qaalitti wallaahi latiin bakka tiyyurti sitti dhufu jirra ammoo nu yala hin baatu bakka feetes ardii seentu samii seentu nu yala hin baatu arras ta'e borus ta'e nu yala hin baatu Abrahaam sibiraa sii jirtu taa'u sibiraa fuunet sii hiinee Abrahaam hiinee Abrahaam manatti galchuudha inshaallah hin oolamtu ati asirra ba'ee afaan nutti babbanii silaafi namni hanga lubbuu keessattu nama dhidhiitataa nama dhidhiitadhu hanga si keessaa baatutti nama dhidhiitattu egaa namni beektaa hanga silaafis keessaa ruuhiin keessaa kututti nama dhidhiitata inshaallah nutis waa kanatti naftuu Abrahaam qabnee mana galchina inshaallah hordoftoota fi daawwattoota kiyya hin dhiibnu Abrahaam kana amma fuulli fuuldura keenya Abrahaam qabuudhaaf itti marachaa jirra obboleeyyan kiyya intalti dhabama goota jirtii gaa kun bal'oosi ammas mana biiniin naaf akka biinii bal'oo dhabama godhatti biinii fi wardaa dhabama dachii jalatti galchaa jirti waan isin gootu hin jirtu inshaallah nama nuti qopheeffannee jira nama jaarmannee qabna jaarmaa hedduu qabnaa ka duraanitti moti amma obboleeyyan kiyya sheekha ni qabnas waraanatti nu qara'u Abrahaam qabnee mana galchuu keenya hin oolamtu waa kanatti hin haftu obboleeyyan kiyya isin asirra baatu waan isin jettu kan inuma hin dhageenyu
tanaafaan babbanuu ishidha dur kutte arra ammoo nuti namni baree jira magaalaa keessas lafa hiinee jirra adawwiin ishiidha nyaadhamte jirti arraan booda abadan waan isin fiddu hin jirtu obboleeyyan kiyya inshaa Allah rabbiin gaa warra gaa Abrahaam qabee mana galchee gaa quraanatti qaraasu rabbiin haa godhu obboleeyyan kiyya du'aayin nu godhaa hordoftoota fi daawwattoota keenya du'aayin nu faana dhaabbadhaa inshaa Allah hanga viidiyoo biraatiin qabadhee dhufutti gaa assalaamu alaikum warahmatullahi